ansi abo burungi bw'enjiri. Right Reverend Nathan Ahimbisiwe uri mukuru w'akakiiko akari kuza kutebekanisa conference egi kandi oli omureberezi wa South Ankole Diocese ayigira abembezi b'amadiini okukwata obubokusi bw'enkyereza abw'ekigambo kya Ruhanga. Abwa enjireji eyizire muri imbarra okuruga 2017 y'okwezi kwa gatano ntuja kwatija Boma ground aha mu site eyambarra abo cyo ndana kweta abantu barahanga mwene okumanya ngo twije turugo mu bokusi bwitu obuturi mwokwe madini gitu ningo mu nchiza zitu tunyoni ni maruwayo no tshibe kuja ngombere kumwe kwa Kristo kaparo ko yahandishira akaja tujombe gumwe no turete gipfuye injingo nyinji ntunguka na transformation mbeno ukikira nsi tukikira kimwe teka basa kukira ekiri kugeretse kuza kukira n'abantu bona madini gabo bari kwikiririza namwe kweterana abo kuba abakuratiriza ba Kristo muto atandukana nabo kuba kwiterana bona bashabira hamwe bayitesiza hamwe ntanga cyarkwenda Umuringo ngogumwe Bishop Patrick Kwefuga wakirhura Full Gospel Church ashoborera enshonga habwenje amadini gashemeye kukwatanisa okugarraho enjiri ya revival. Okwegayita kwitu kugaruka gukora conference egi okuba ekiginge narshi obutandikiro kugaruka gukora revival eyabireho kiryo mbyahandikirwe cyo kwegayita Bible nejya nkumuruguma hamwe mwakwatanisa esiyone ryamanya umuyabengi banje bene cyamadini garkwegayitara wese bagabanye kumanya fitiri y'abakristo ewa mugenzuwe ubunno kishabira mu biro kitiraho cyumu tubase kubatagana kuko kusanga mukuru buriye umuntu na impress ngo musirano akazaka kabe byanga mu byo ntarugura kunkani kabakushare na the same Bible nyero zitukuziya mukashanga tapo tumuntu rwana mwa so kunga nze kutaya kikabaje ngo mwenenda kandi do mun shaja ni barba shaja mbona mushango ngo mushango badro Orukungano ru rwija kutandika 2014 ebyokwezi kwa katano ndorukungana rw'abasheija bonka urukuza kwebemberwa Audrey Rwabog okwitie 2018 okwezi nuko kumwe cyetenje sangu mwene kituru kugenderera wabantu barahanga nambaye kubanza nukutana n'ikibi baraga kutana n'ikibi bagarike bakwatanse kandi yareba revival yabera mu East Africa yari muri mugo yakozire atitwe abejukuru ninga abana bahara baba revival batanche ito revival egomme kono yitu ntabwo cyo kwatanisa tore kigambo cya Ruhanga kandi korumwe mugwe kandi Ruhanga hego shitenze obwahati abembezi b'enkyereza zitari zimwe na zimwe betore ni mwakakiiko ako kutebekanisa conference egi kandi akakiiko aka kebembirwe Right Reverend Nathan Ahimbisiwe hamwe na Bishop Cyrus Tayebwa konka doctrine itekatekanya omumpabule kandi munyana ntekateka Yesu Kristo okutarereza doctrine Yesu Kristo akisha naburoka mabara doctrine zitu nitumunonga nabasa kushaka doctrine na noko witu inebi kuturemesa korra hamwe akabokisa kwa nogamba ushanga group yemene ngirango itwe doctrine yitu tugambe iki tujwara tuti mukawara anga mukarote byani ikita kwenda nabo kwapike timwe na kwatwara bana abatwara abachacho vibani ibono ne doctrine mwenye kumwemaka zara Ejeni conference ya kana okutebekanisa baba